आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंजम सुनीना पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ एमसू हेडक्वार्टर्स ऑफिस मनाक्ता ngarang numidang bom pokhaibagi thogdokta mioi ama lekhidre UCM gi office yauna Imphal gi tongan mafam sing da leiba lupkhar gi officing sakhangdaba singna mai tharamle amasung Manipuri lolbu Assam gi jila marida rajya gi associate official language ohena bu warep lokre warep adubu mukhyamantri nongthamam birena thagat ba phongdokre Imphal gi DM College campus te laiba MSU headquarter office manakta ngarang numidang bom pokhaibagi thogdokta mioi ama lekhidre thogdogadu ngarang midang pung mapal khar helakpa adwaida thokibani mahiroi lupasigi office adugi walda sakti leiba bom ama pokhaikibani maduda upokpidagi oinam Kennedy amadi Kaibulamjaudagi Salam Michael ko mahiroi ani asokapan nangki mahiroi animag DM College of Science ta 5th semester tamliba mahiroi ngaktani thogdok thokraba matungda makhoi animak Imphal gi Ras Medicity da laikanana pukhatki adubu ka hina sokpadigi oinam Kennedy lekhide thogdok thokpam da Manipur police ki makok thongbo official sing laktoni yengsinki loinana mafam adugi akoibada thibu humbagi thabak chathaki atopa thogdok amadana tera yengkhom lerekta leiba yumamada sakhangdaba singna bumama langsilamle hari thogdok adu ngarang numidang pung 8 rom tak padwaida thokibani United Committee Manipur UCM gi lamphel da leiba office yauna Imphal gi tongan mafam sing da leiba lupkhara gi officing sakhangdaba singna mai tharamle Fire Service tagi phangba paw gi matung ina lamphel da leiba UCM gi office adu haukiba ahing nongyai adwaida mai chakpagi paw lakpadagi Fire Service kangbu changchinduna mai muthatna ba honaki thogdok aduga ikan kanadana wangkhai da leiba machaleme gi office pureiromba khongnangkhong da leiba lup amagi office ni haiba mafam ama yauna wangkhai ESU manakta leiba office amasu mai tharambadagi Fire Service ki kangbu changchinduna mai kanki hairi thogdogadu kari maram gi kanana thokalambano haiba khangba ngamdri makhata na thijinaba police na case lokhatkre hairi Manipur University gi professor Chinglen Maisnam na hairi budget yauna lebak amagi sel thumgi hiram sing miyam na khangba ngamlabadi awonba khunai ma porokpa ngamgani wapamasi Information and Broadcasting Mantralagi mining makada Central Bureau of Communication Regional Office Imphal na sinduna arang pangthokiba Integrated Communication and Outreach Program da phongdokibani Imphal jilagi kongbada leiba Standard College da pangthokpa thauram aduda Professor Chinglen Maisnam na hai Rajya amadi Kendra Sarkar na paikhaliba yaipa thaurang kaya miyamna khangdabadagi kanaba phangdana leiri Miyamda kanaba piriba scheme sing amasung sel thumgi oiba hiram singi matang miyamda khanganbagi tangai phadaba lei Pradhan Mantri Ujwala Yojana 2.0 gi makhada ngasi Imphal East jila gi tongan mafam mari Khurai Lamlong Bazar Lamlai Bazar Andro Parking Bazar amasung Kongba Bazar gi pofam phambi ima singda lemna chak thongnaba gas piragani Imphal East ki Deputy Commissioner Kumandem Dainana thokpa cherol amana hai Popam pambisingna makhoi gi bank passbook ration card amasung ration card ta yauriba miui singi Aadhaar card singi copy amamam loinarakadabani tabiriba pawasi Akashwani Imphal dagini Manipuri lolbu Assam gi jila marida rajya dugi associate official language oina jananab Assam gi mantri mandol na warep lokre puwariga oihoragadaba warep asi lorakpada mukhyamantri nongthombam birena Assam gi Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma bu thagatpa phongdokre Assam gi Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma na social media da post amada Manipuri lolbu rajya dugi jila marigi associate official language oiragani haina maki mantri mandol na laukiba warep adu thagalaki Assam official language amendment bill 2023 ayaba piduna Manipuri lolbu rajya dugi jila mari Kasar, Karimganj, Hailakandi amadi Hozai gi associate official language oina masak khangnaba warep adu laukibani hairi panba yabadi All Assam Manipuri Students Union yauna Assam da leiba Manipuri singi oiba tongan belupsingna Manipuri lolbu rajya dugi official language singi manung chalhanaba matam kayagi mamangdagi taksinduna lakibani rajya sigi tongan mafam singda security force na thibu humbagi thabak leptana chathari Manipur Police ki chirola mana hai aina thingraba lalolu ki mioi ama fare tha sigi
तरातरुकी नुमिदांगदा सेंगमाइदा ट्रक ड्राइवर फूबदा चेनबा मियोय ओरंबा याय हाइरि मियोय अदुदगी मैगजीन यावबा 9mm पिस्टल अमा मोबाइल फोन अनि फंगबा ngamki अमरोमदा बिष्णुपुर जिलागी क्वाक्ता वार्ड नंबर 8 तगी हेरोइन पाउडर चिंगनबा सापोन केप तरा पुरंबा मियोय अमा फारे हिरमसिगी मतांगदा केस अमा लौखतख्रे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाइरि उनादगी सहारनपुर फाउब चेनबा रेलगाड़ी अदु हरिद्वार फाउब चेलगनी मसिना पैसेंजर सिंगदा चौथो चथिंगी खुदोंग चाब हेन फगत हलगनी मांगना हाई रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णवना रेल लंबी सांगदोकपदा अयाबा पीख्रबनी मंत्री ने हाई हिमाचल प्रदेश दा मफम अदुगी मियामदा चथोक चसिनगी हेन फबा पांबई फंगनबगीदमक सरकार असिना थौरांग कया पाइखले हरिद्वार दा मियोय कयाना लाई खुरंबा लाकपा मफम ओइबना मियोय सिंग अदु लाकपदा खुदोंग चादबा मायोकनदनबा रेल लंबी असि सांगदोरकपनी केंद्र की मपाल थौरम मंत्रालयना भारत की नागरिक खुदिंगमक्ता रशियादा थोकलिबा इरांग असिगे यावसिनदनबा अमसुंग चेक्सिनना लैनबा खंगनख्रे रशियादा थोकपा चरांगनबा अमसिदा भारत की नागरिक सिंग यावरंबदगी फाबा पुनबगी मतांगदा मीडिया नंगबो वहांग अमगी पाखुमदा मपाल थौरम मंत्रालयगी वांगांगलोय रणबीर बशवाना हाय भारत की नागरिक खरना रशियन आर्मी दा मतिंग पिबा थबक सिंग तौनबगी अयाबा पिरमले हाबसी खंगबा ngamle ngasi phongba pause singi mureba pausing gi damak hauzik khechumayum premchan leire premchan thagachuri suni ngasi phongba pause ayamada ngarang bom pokhaibagi thodoki pau loinana guwahati da kuki amasung naga mla sing unakhibagi pausing headline toduna phongna rakli sangai express ki ahanba headline asi banner headline ni masida piri headline asi ngarang guwahati da kuki amasung naga mla taramari wari shanakre irang lotion hanaba naga amasung kuki mla singna union home minister unaduna takshin bida yanakre haina phongli manipur news paushida ahan headline toriba si msu headquarters ki campus ki wall da bom pokhaikre dm science ki mahiroi ama sire amana laket nari haina ahan headline piri ani sub headline dana गुवाहाटी की होटल अमदा कुकी एमएलए तरा अमसुंग नगा एमएलए तरेत लोन मिफम पांगथोखरे फ्री मूवमेंट रिजिम कथखिबगी मतांगदा खनखरे हाइना हेडलाइन पीरी हारिबो पावसी गनफ्यू मेल अमसुंग तमिलोंग टाइम्स सु हेडलाइन तौदुना फोंगली सालेबाग पाउसी की अहानबा पाउसे खुगी हेडलाइन असि नगा अमसुंग कुकी एमएलए सिंग गुवाहाटी की होटल दा उनखिबगी पाउ लोनेना अनिसुब हेडलाइन दना डीएम कैंपस दा बॉम्ब पुखाइबदा महिरोय अमा सिरे अमना सोकले हाइबा हेडलाइन असिनी विलियम पाउचेगी अहानबा हेडलाइन असि पुवारीगा सगोनरकलिबा थोंग नबोनबिगी हौदोक मिनरक बसक्तम हंजिल हनबा ngamnaroidra haina wahang toba asigum headline asini लोनेना अनिसुब हेडलाइन दा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा कुकी एमएलए तरागा नगा एमएलए तरेत का गुवाहाटी की होटल अमदा उनखरे हाइबा हेडलाइन असिनी पीपल्स क्रॉनिकल की अहान हेडलाइन असि सिफाइसिंग ट्रांसफर तौबा थिंगनबा आईटीएलएफ ना अमित शाहदा तक्षणखरे हाइबा हेडलाइन असिनी लोइनना इचेल एक्सप्रेस की अनिसुब हेडलाइन दा नुंग दोलान मपादा चिंगनिखाइरकपदगी पोट पुबा गाड़ी चाम हेना पंदुना लेरी हाइबा हेडलाइन असि फोंगली इम्फाल फ्री प्रेस की अहान हेडलाइन असि पुलिस ना सेल खोंगतपगी शक्ति लेते हाइबा सुप्रीम कोर्ट की हेडलाइन हाइबदी वाफम असि हेडलाइन पीदुना फोंगली बॉम्ब पोखाइबा लोइनना एमएलए सिंह मरुओइना नगा एमएलए अमदी कुकी एमएलए सिंह उनखिबगी पावसी पाउचे अयाम्बा मरुओइना संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन पीपल्स क्रॉनिकल पोगनफम लोइनना नहारोगी थौदांग हारिबा पाउचे सिंह असिदा हेडलाइन पीदुना फोंगनरकली सुनी थागजरी प्रेमचान अरोइबदा मरोइबा पाउ अमोक एमसु हेडक्वार्टर्स ऑफिस मनाक्ता ngarang numidang bom pokhaibi thogdokta mioi ama laikhidre UCM की ऑफिस यावना इम्फाल की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लैबा लुप खरगी ऑफिस सिंग सकंगदबा सिंगना मई थारमले अमसुंग मणिपुरी लोलबु असम की जिला मरीदा राज्य की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज वहनबा वारेप लौख्रे वारेप अदुबु मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेना थागतबा फोंदोख्रे पाउ लोइजरे।